ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловатии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия Хунчагул Нурализода. با مقصد عمومی گردانیدن ورزش، طرز حیات سالم، جلب شهروندان به تربیت جسمانی و ورزش، قرار رئیس شهر دوشنبه درباره برگزار نمودن ماراتون ولسیپدرانی بخشیده به روز ورزشکاران تاجیکستان در شهر دوشنبه به امضا رسیده است. در این زمینه ماراتون ولسیپدرانی بخشیده به روز ورزشکاران تاجیکستان در شهر دوشنبه سنه 3 آگوست سال 2025 شروع از نزد بینوی مؤسسه دولتی نوروزگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تا دیدبانگاه چهارباغ برگزار کرده می شود. حرکت واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی از نزد بینوی مؤسسه دولتی نوروزگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تا دیدبانگاه چهارباغ سنه 3 آگوست سال 2025 از ساعت 8:30 تا 11 منع کرده می شود. ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه وظیفه‌دار شده است که جهت تأمین حرکت واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی در کوچه‌های همشفت مکان برگزاری ماراتون ولسیپدرانی و به خطری حرکت شهروندان چاره‌های داخل‌دار اندیشد. شعبه نقلیات دستگاه رئیس شهر دوشنبه موظف شده است که در همکاری با ساختارهای مربوطه ساحه نقلیات شهری جهت تأمین منتظم حرکت واسطه‌های نقلیاتی اتومبیلی استفاده عموم توسط دیگر کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه تدبیرهای ضروری اندیشند. شروع از 1 آگوست با مقصد دسترسی ساکنان پایتخت به محصولات خوشصفت وطنی در حدود نواحی پایتخت نقطه‌های مخصوص فروش لباس‌های یگانه مکتبی تأسیس داده شده است. محصولات به فروش گذاشته شده با صفت بلند آماده گردیده ارزش دسترس دارند. گزارشی همکارانمان در این باره. شروع از امروز در 4 ناحیه شهر دوشنبه ярмарка فروش لباس و لوازمات مکتبی آغاز گردید که تا آخر ماه ادامه می‌یابد. با این وسیله رهبران یک قطار اداره‌های داخلدار وظیفه‌دار کرده شدند که اشتراک فعالانه صاحبکاران و استحصال کنندگان وطنی را در ярмаркаҳои مذکور تامین نموده صفت محصولات وارد شده را نظارت نمایند. در جمعیت اداره محصولات تشمدودی بازار مرگان نقطه فروش لباس‌های یگانه مکتبی تشکیل گردیده است که ساکنان ناحیه با همراهی فرزندانشان از این امکانیت فراهم گشته ثمرانок استفاده برده ایستادند. مورد به ذکر است که مسئله با نزدیک شدن سال خونش در ناحیه‌های پایتخت ярмарка لباس‌های مکتبی تأسیس داده می‌شوند و در آن محصولات داخلی و خارجی پیشنهادی میزاجان گردانیده می‌شوند. همه سال در چنین ярмаркаҳои مکتبی موقتی کارخانه‌های صنعتی کشور و شرکت‌های خصوصی به استحصال لباس مکتبی مشغولند. از جریان فعالیت ярмарка نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بازدید نموده از نرخ و نوای آن شناس شدند. همچنین با رهبریت و سوداگران بازار باید به نظام درآوردن نرخ و نوا صحبت کردند. همچنین دوامی روز رهبریت و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی نیز از سطح و صفت ярмарка لباس مکتبی جمعیت اداره مسئولیتش محدود بازار مهرگان دیدن کردند. با خریداران آید چگونه بودن نرخ و نوا و صفت لباس‌ها هم صحبت شدند. در انتخاب لباس مکتبی والدان آزادند، می‌توانند دلخواه نوع این محصولات را خرید کنند. توصیه این است که هر یک شهروند کشور باید از استحصال کارگاه‌های وطنی خریداری نماید، زیرا به گفته مسئولین صفت لباس‌های مکتبی که در کارخانه‌های حدود شهر دوشنبه استحصال می‌گردد با طلبات استانداردهای موجوده جوابگو بوده است. سوداگران نیز می‌کوشند تا موافق به هر لباس نرخ‌گذاری نموده آن را به فروش گذارند. از سالهای پیشتر دیده این سال نرخ نوا خیلی ارزانتر هستند. شیم ها، کاستوم، من لوازمات های و یک از لرین مکتبی من دفتر، کتاب، کوچکه این چیزا ارزانتر هستند. نرخ های پیشتر دخترانه کرتاها هست، سرفنچکا هست که نرخشون خیلی ارزان هستند. جزان میتوانند بیان از اینجا خریداری نمایند. در ярмарка مذکور نرخ جزدان از 40 تا 120 سومونی، لباس بچگانه از 160 تا 380 سومونی، لباس دخترانه کرته سفید از 30 تا 60 سومونی و یوبکه از 20 تا 60 سومونی برآمده شده است. فروش لباس مکتبی در بازار مذکور تا آخر ماه ادامه می‌یابد و خوانندگان می‌توانند محصولات دلخواه خود را انتخاب و خرید نمایند. جهت اجرای نقشه عمل استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه وابسته به پیشگیری جوانان از خطرهای زمان معاصر از جمله تروریسم، اکستریمیسم و شامل شوی به هر گونه حرکت‌های ارتجاعی و افراطی مشورت آموزشی برگزار گردید. با پیگیری این چاره‌بینی همکارانمان گزارش می‌دهند.
дар машварати омӯзишии ноҳияи фирдавсӣ намояндагон аз прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони воҳидҳои сохтории ноҳия, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, ходимони дин ва дигар намояндагони аҳли ҷамоатчигии ноҳия иштирок намуданд. Дар ҳамоиш намояндаи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи самтҳои асосии пешгирӣ ва мубориза ба экстремизм ва терроризм дар стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 маъруза намуд. мавсуф зимни суханронии худ роҷеъ ба мазмуну муҳтавои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021-2025 маълумот ироа кард. барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсияи шахсони дорои гузаштаи экстремистӣ ва террористӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 аз мавзӯъҳои дигари баррасишуда дар кори ин ҳамоиш буд. ин мавзӯъ низ зимни баромади намояндаи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ҳафтаи ҳамоиш тадбирҳои амалӣ сохтани пешгирии ҷалби ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. масъулини кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи риояи ҳатмии фарҳанги миллӣ аз ҷониби бонувон баромад карда, оид ба риояи фарҳанги либоси миллии тоҷикон аз ҷониби бонувон дар маконҳои ҷамъиятӣ, таълими наврасону ҷавонон дар роҳия ватандӯстӣ, машғул нашудан ба таълими динии ғайриқонунӣ маълумоти арзишманд ироа кард. дар баромадҳои худ маърузакунандагон аз хатарҳо ва оқибатҳои паҳншавии терроризм ва экстремизм ёдовар шуда, пешгирӣ ва мубориза бо ин падидаро вазифаи муҳими ҷомеа ва давлат номиданд. баромадкунандагон дар ҷараёни ҳамоиш ақида ва ташаббусҳояшонро оиди роҳу усулҳои мубориза бо терроризм ва экстремизм дар шароити тағйирёбандаи замони муосир пешниҳод намуданд. дар робита ба маърузаҳо аз ҷониби иштирокчиён фикру андешаҳои ҷолибу судманд изҳор карда шуд. дар Бонки Миллии Тоҷикистон оид ба ҷамъбасти фаъолияти нимсолаи аввали соли ҷорӣ нишасти матбуотӣ доир гардид. зимни ин тадбири иттилоотӣ масъалаи низоми пардохт ҳам мавриди баррасӣ қарор гирифт. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. дар нимсолаи аввали соли 2025 миқдори умумии кортҳои пардохтии бонкӣ 9,1 миллион ададро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин санаи соли гузашта 20,5% зиёд мебошад. инчунин дар ҳамин давра шумораи умумии ҳамёнҳои электронӣ ба 15,7 миллион адад баробар гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 50,8% афзоиш ёфтааст. ба санаи ҳисоботӣ барои анҷом додани пардохтҳои ғайринақдӣ дар муассисаҳои савдою хизматрасонӣ 12369 адад терминали электронӣ насб гардидааст, ки нисбат ба ҳамин санаи соли гузашта 7,2% зиёд мебошад. аз шумораи умумии терминалҳо 5659 адад махсус барои қабули пардохтҳои ғайринақдии хизматрасониҳои давлатӣ истифода мешаванд, ки нишондиҳандаҳои мазкур нисбат ба соли гузашта 6,9% афзоиш ёфтааст. дар моҳҳои январ-июни соли 2025 бо истифода аз воситаҳои электронии пардохтӣ, кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ 56,3 миллион амалиёти ғайринақдӣ ба маблағи 19,4 миллиард сомонӣ гузаронида шуд, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи шумора 34,9% ва аз рӯи ҳаҷми амалиёт 51% афзоиш ёфтааст. ҳамчунин натиҷаи ҷамъбасти фаъолияти низоми суғуртаи кишвар низ дар нимсолаи якуми соли 2025 нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои асосии соҳа афзоиши устувор доштанд. аз ҷумла дороиҳои низом нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 26,4%, сармояи худӣ 51,9%, сармояи оинномавӣ 33,9%, пардохту ҷубронҳои суғуртавӣ 310%, сармоягузориҳо 13,9%, пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ 14,8% ва андозҳои пардохташуда 47,5% зиёд гардиданд. давоми 6 моҳи аввали соли 2025 аз ҷониби кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳал 7562 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор карда шуда, барои бартараф намудани ҳолатҳои ошкор гардида 6918 дастур дода шуд. ин нуқта зимни нишасти матбуотии ин ниҳод қайд гардид. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон Ориф Хоҷазода зимни нишасти хабарӣ афзуд, ки чун солҳои қаблӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ низ ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир ба назорати истифодаи заминҳо ва пешгирию бартараф намудани қонунвайронкуниҳо
идома ёфт. дар ин давра ҳамагӣ 2030 маротиба аз ҷумла аз ҷониби мақомоти прокуратура 1263 маротиба, амнияти миллӣ 53 маротиба, назорати давлатии молиявӣ ва коррупсия 86 маротиба ва корҳои дохилӣ 628 маротиба вобаста ба пешгирӣ ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дархост ворид гардидааст. гуфта шуд ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби корхонаҳои минтақавӣ ба қайдгирӣ 18441 адад ҳуқуқи истифодаи қитъаҳои замин, аз он 1335 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ, 37 адад хоҷагиҳои иловагии ёрирасони шахсӣ, 13315 адад қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, 252 адад дигар намудҳои хоҷагидорӣ, 3472 адад дигар намуди қитъаҳои замин ба қайди давлатӣ гирифта шуданд. инчунин 2597 адад маҳдудиятҳои ба молу мулки ғайриманқул, 43 адад қитъаи мавҷудияти молу мулки ғайриманқул, 1317 адад қитъаи маҳдудиятҳои гарониҳои ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул ба қайди давлатӣ гирифта шуданд, гуфта шуд зимни нишаст. дар идома доир ба паҳлӯҳои дигари фаъолияти кумитаи давлатӣ миёни хабарнигорон ва масъулин саволу ҷавоб сурат гирифт. донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчун бонуфузтарин муассисаи олии таълимии кишвар дар самтҳои гуногуни фаъолияти давоми 6 моҳаи соли 2025 ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. зимни баргузории нишасти матбуотӣ бо иштироки хабарнигорон ва роҳбарияти донишгоҳ, фаъолияти донишгоҳ дар ин давра мавриди баррасӣ қарор гирифт. шарҳи бештар дар ин бора. яке аз талаботи асосии баланд бардоштани сифати таълим ва таҳсил ин мубодилаи академӣ бо кишварҳои дигар мебошад. дар ин замина дар 6 моҳаи якуми соли равон 25 нафар донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон тибқи барномаи табодули академӣ дар донишгоҳҳои хориҷи мамлакат таҳсил намуда баъди хатми муваффақона ба донишгоҳ баргаштанд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон профессор эмомалӣ насриддинзода иттилоъ дод. номбурда табодули академӣ байни донишгоҳҳоро яке аз омилҳои асосӣ дар самти баланд бардоштани сифати таҳсил ва таълим дониста иброз намуд ки донишгоҳи миллӣ дар ин самт бо ҷумҳурии мардумии чин, ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон, русия ва ҷопон ҳамкорӣ менамояд. бисёре аз шаҳрвандони ҳиндустон низ дар мо таҳсил мекунанд ва мубодилаи академӣ байни омӯзгорони мо ва омӯзгорони кишварҳои дигар идома дорад. ин яке аз омилҳои ноил шудан ба болоравии дониш ва малакаи донишҷӯён дар самти асодкунии илм ба шумор меравад. яъне бо амалисозии мубодилаи академӣ мо аз таҷрибаи дигарон истифода бурда он донишҳоро дар самти таълимии худ мавриди истифода қарор медиҳем. дар идомаи нишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд ки шумораи донишҷӯёне ки аз донишгоҳҳои хориҷи мамлакат тибқи барномаи табодули академӣ ба донишгоҳи миллии тоҷикистон омаданд 10 нафарро ташкил медиҳад. ин шумора дар давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаи хуб будааст. ҳамзамон иброз гардид ки дар ин давра дар донишгоҳи миллии тоҷикистон 3 маркази омӯзишӣ, маркази омӯзиши забони кореягӣ, маркази ҷопоншиносӣ ва маркази омӯзиши масъулии муқовимат ва ҷинояткории муташаккили фаромилӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар дигар самту соҳаҳо низ фаъолияти донишгоҳ назаррас буда масъулин ба дастовардҳои арзанда ноил гардиданд ки муҳимтарини он ба истифода супурдани бинои маркази саломатии донишгоҳ бо иштироки роҳбарияти олии мамлакат мебошад. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон дорои 3 факултет аз ҷумла факултети санъати тасвирӣ, дизайн, тайёрӣ ва таҳсилоти фосилавӣ буда таҳсил дар зинаи бакалавриат аз рӯи 27 ихтисос, магистратура аз рӯи 15 ихтисос ва докторантура аз рӯи 2 ихтисос ба роҳ монда шудааст. ин нуқта имрӯз зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иброз гардид. дар нишасти хабарии донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон гуфта шуд ки теъдоди донишҷӯён 872 нафар аз ҷумла дар факултети санъати тасвирӣ 192 нафар, факултети дизайн 431 нафар, факултети тайёрӣ ва таҳсилоти фосилавӣ 220 нафар ва бахши магистратура, аспирантура ва докторантура 29 нафарро ташкил медиҳад. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон дорои китобхонаи электронӣ дорои 16 ҷойи нишаст бо компютер муҷаҳҳаз ва толори хониши дорои 60 ҷойи нишаст мебошад. инчунин дар хобгоҳи донишҷӯёни донишкада низ филиали китобхона бо бахши электронии дорои 6 адад компютер ва толори хониши дорои 80 ҷойи нишаст амал мекунад.
боиси тазаккур аст ки дар нимсолаи дуюми соли ҷорӣ донишҷӯён ва омӯзгорони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон дар олимпиадаҳои озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки ҳамасола баргузор мегарданд иштирок ва барандаи ҷойҳои намоён гардида бо диплому ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. Ҳамчунин изҳор карда шуд ки дар давраи ҳисоботӣ 4 нафар кормандони донишкада рисолаҳои номзадии худро ҳимоя намуданд ки ин ҳам яке аз муваффақиятҳои ҳайати профессорону омӯзгорони муассиса ба шумор меравад. ҳамзамон дар 6 моҳи аввали соли 2025 дар донишкада як қатор чорабиниҳо аз қабили рӯзи ҷавонон, дави миллӣ, рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва дигар чорабиниҳои сиёсӣ тарбиявӣ, инчунин намоиши корҳои эҷодии устодону донишҷӯён гузаронида шудааст. дар доираи маъракаи корвони саломатӣ аз ҷониби табибони маркази саломатии шаҳрии рақами 3 ба сокинони маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансур хизмати ройгони тиббии навбатӣ расонида шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ин навбат низ мутахассисони тиб сокинони маҳаллаи Гулистони ноҳияи Шоҳмансурро аз ташхисҳои барои саломатии инсон муҳим аз қабили бемориҳои гурда, чашм, асаб, дилу рагҳои хунгард, шуш, роҳҳои нафас, фишорбаландӣ, қанд ва дигар бемориҳо гузаронида ҳамзамон баҳри пешгирӣ ва усулҳои табобати бемориҳо аз ҷониби мутахассисони баландпояи соҳаи тиб маслиҳату тавсияҳои муфид дода шуданд. Табибон ба сокинон оид ба бемориҳои сироятӣ ки дар фасли тобистон асосан хуруҷ мекунанд ва боиси сард задан риоя накардани қоидаҳои оддии гигиенӣ мебошад, маслиҳатҳои муфид доданд. Табибон ҳамчунин доир ба аҳамияти шири модар барои кӯдак, пешгирии саривақтии бемориҳои гуногун, аҳамияти эмгузаронӣ ва ғайра суҳбатҳои муҳим намуданд. Бояд гуфт ки ҳадафи иқдоми корвони саломатӣ дастрас намудани хизматрасонии тиббии баландсифат ба сокинони минтақаҳои дурдаст мебошад ва дар ин самт албатта саҳми раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими пойтахт беандоза буда. Он барои ёрӣ расондан ба аҳолӣ бобати ошкор кардани бемориҳои эҳтимолӣ ва таъин намудани табобати саривақтӣ равона шудааст. Сокинони деҳа дар маркази саломатии маҳалла бештар ба табибони асабшинос, кардиолог, чашму гӯшу бинӣ, бемориҳои ҳозима ва ташхиси гуногун муроҷиат намуданд. Сокинон аз ташкили корвони саломатӣ хеле хушнуданд, зеро ин маъракаи солимгардонӣ бо мақсади пешгирии беморшавии аҳолӣ ва баландбардоштани фарҳанги тиббии ҷомеа дар доираи татбиқи ҳадафҳои бунёдии дурнамои пешгирӣ ва назорати бемориҳои ғайрисироятӣ ва осеббардорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 гузаронида мешавад. чунин ташаббусҳо минбаъд низ идома ёфта кормандони соҳаи тандурустӣ ба сокинон ки ба чунин хизматрасониҳо ниёз доранд кӯмаки тиббӣ мерасонанд. طبق نقشه چورابین‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور با استقبال روز ورزشکاران در باغ فراغتی نزدیک مرکز سودای صدبرگ مراسم گشوده‌شوی مسابقه از روی نموده کاراته دو میان ورزشکاران از مکتب‌های ورزشی فدراسیون کاراته دو جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه شاهمنصور دایر گردید. در مراسم افتتاحی مسابقه از روی نمود کاراته دو نمایندگان ساختارهای حزبی اشتراک نمودند. چورابینیро مسئولین کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاهمنصور آغاز نموده ذکر نمود که امروز ساحه تربیت جسمانی و ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته با تامین عمومی‌گردانی ورزش و تحکیم بخشیدن طرز حیات سالم روانه گردیده است. خوشبختانه با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت دستاوردهای زیاد دیده می‌شود. همین است که با تشبث پیشوای ملت روزهای شنبه روز ورزش اعلان شده است و پیوسته در جمهوری چهاربینی‌های گوناگون ورزشی راه اندازی می‌شوند. همزمان با پیشنهاد و تشبث پیشوای معظم ملت همساله 10 آگوست روز ورزشگران تجلیل کرده می‌شود. در واقع ورزش در همه دور و زمان برای انسانیت اهمیتی بزرگ داشته و یکی از عامل‌های مهم تشکل شخصیت سالم جامعه شناخته شده است. پیشوای ملت پیوسته در سخنرانی‌های خویش این مسئله را مطرح نموده حیات سالم را در پیشرفت جامعه مهم ارزیابی می‌نماید. تندرستی جوانان تندرستی ملت است.
зеро маҳз тавассути фарогир сохтани варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва оммавӣ гардондани он мо метавонем барои ҳаёти солим ва пешрафти ҷомеа шароити мусоид фароҳам оварем. ҳамин аст ки бо сиёсати варзишгаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш дар кишвар дар замони соҳибистиқлолӣ рушд намуда истодааст. хушбахтона имсол рӯзи варзишгарони Тоҷикистон дар замони ба вуқӯъ пайваст ки варзишгарони парчамбардори миллат дар қатори варзишгарони 206 давлати дунё дар бозиҳои тобистонаи 33-юми Олимпиадаи Париж 2024 аз намуди куштини ҷудо, тарзи озод, бокс, варзиши сабук, теквандо, шиноварӣ иштирок варзида бо ба даст овардани 3 медали биринҷӣ парчами кишвару дар миёни давлатҳои дунё баланд бардоштаанд. منتخب تاجیکستان کافا نیشنز کاپ 2025 را با بازی مقابل هندوستان آغاز می‌کند. اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جدول بازی‌های مسابقه کافا نیشنز کاپ 2025 را که از 29 آگوست تا 8 سپتامبر برگزار می‌شود اعلام کرد. منتخب تاجیکستان با تیم‌های ملی هندوستان 29 آگوست، افغانستان 1 سپتامبر و ایران 4 سپتامبر نیرو می‌سنجد. بازی‌ها در این چهارگانه در شهر حصار برگزار می‌شوند. طبق مقررات جام ملت‌های کافا واخری‌های مرحله گروهی در شکل دوره برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه‌ها در فینال وامی‌خورند. دستهایی که در گروه‌های خود جای دوم را می‌گیرند برای جای سوم مبارزه می‌برند. بازی نهایی مسابقات در تاشکند و بازی برای جای سوم در حصار برپا می‌شوند. از 10 تا 18 آگوست سال 2025 تیم نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه جام استقلالیت اندونزیا اشتراک می‌کند. اشتراک در این مسابقه مرحله خوبی آمادگی با جام جهانی سال 2025 میان دسته‌های تا 17 ساله برای تیم نورسانی تاجیکستان محسوب می‌شود. دسته‌های اشتراک کننده همه در جام جهانی سال 2025 هنرنمایی می‌کنند. اندونزیا کشور میزبان، آفریقای جنوبی، پاناما و تاجیکستان. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد ساحه سیاحی، هوسمندگردانی سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی، گسترش بخشیدن خدمت‌رسانی‌ها در ساحه سیاحی و با این وسیله جلب توجه سیاحان داخلی و خارجی تصمیم گرفته است که بخشیده بر روز جهانی سیاحی آزمون ساحوی را از روی 5 نامیناسیون: بهترین شرکت سیاحی، بهترین مهمانخانه، بهترین طربخانه، بهترین راهبلد و بهترین بلاگر و ترغیبگر توسط سامانه‌ها در داخل و خارج کشور برگزار نماید. از این لحاظ از داوطلبان دعوت کرده می شود که جهت اشتراک در این آزمون با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت نمایند. سراغ شهر دوشنبه، کوچه اکادمیک رجبوف‌ها 3. تلفن برای تماس 221 1760 221 1727. тамошобинёни азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзу мандем. хайр, пирӯзманд бимонед.